Миңа көптен таныш кейін тұян сөзен түшіммен кім мұңлана екен бұ қадарлы қайда өскен ненде кіші дем сандуғашым сайрайсың сен биік талға қонып әйтер едің жүрек сырыңны ей сандуғаш мен бұлай да біліп тұрам әйтмәсәң дә әйтер сөзіңні исәнмісіз біздің якын достарыбыз исәнмісіз Нефтекама шәһәрендә яшәүче газиз милләттәшләребез хәерле кич сезне бик тә сагынып килдек без менә әле biz 4-5 günlük кенә Сибир җирләреннән гастрольләрдән кайттык. Ә менә бүген сезгә баш калабыз Уфадан, Сибирдә яшәүче газиз милләттәшләребездән кайнар сәламнарыбызны алып килдек. Исәнмесез? Барышыгыз да исәнмесез? Кадерле дуслар, кадерле тамашачылар. Бүгінгі концертта сезнең өчен, нәкъ сезнең өчен генә үзе яратып җырлый торган җырларын сезгә бүләк итә. Орта Азия һәм Казакъстан якларында булып үткән җыр конкурслары. Узган ел Татарстан Җумһуриятенең баш каласы Казан шәһәрендә булып үткән Татар җыры 93 халыкара конкурсы лауреаты, популяр җырчы Салават Әхсәнов, каршы алыгыз. Taşlar düşelse de yatsın miңа sin kala Avılның yeşil şiremin sağıner bir bala Yok gitmeymen, hiç gitmeymen Min sinden avıl kayım Ak bayınlı şir kapalı Aziz tuğan yakayım Yok gitmeymen, hiç gitmeymen Min sinden avıl kayım Ak bayınlı şir kapalı Aziz tuğan yakayım Aynurday alsı yüzlü Avıldağına kızlar Uşak yanında kişilerin İhmaturda oyunlar Yok gitmeymen, hiç gitmeymen Min sinden avılgayım Ak bayınla şir kapalı Aziz tuğan yakayım Yok gitmeymen, hiç gitmeymen Min sinden avılgayım Ak bayınla şir kapalı Aziz tuğan yakayım Ufa yükellerini bilen Kızıktırma seni bala Koyda jilek bulunların Yeşil şiremin bayda Yok gitmeymen, hiç gitmeymen Min sinden avılgayım Ak bayınlı şir kapalı Aziz tuğan yakayım Yok gitmeymen, hiç gitmeymen Min sinden avılgayım Ak bayınlı şir kapalı Aziz tuğan yakayım Avılının yeşil şiremin Sağın her bir bala Yok gitmeymen, hiç gitmeymen
papalı aziz tuğan yaktayım. Yok gitmeymen, hiç gitmeymen, min senden avvalkayım. Bakmayınla şir papalı aziz tuğan yaktayım. Bakmayınla şir papalı aziz tuğan yaktayım. Aziz tuğan yaktayım. Әлі сіз Ризван Хакимовның Рамил Шурагулов сөздерін yazылған «Yok gitmemin avulqayım» деген жырын тыңдадыңыз. Ризван Хакимовның бүгін жырлары бик көп яңғырар. Шулай болуына қарамастан, мен аның жырларын әр концерт сайын яратып жырлайым, яратып башқарам. Қазір сіздің ихтибарыңызға Ризванның яңы yazған жырларından бірсін башқарабыз. Фәнис Гәреев сөзләре «Шит юлларда адашма». Şulay şit yollarda adasıp gitmesin gitme öfkeleme o aradan yıllar öttü sevge susagan yere hazır başkanı öptü. Gitmesin gitme öfkeleme o aradan yıllar öttü sevge susagan yerin hazır başkanı öptü. Düşlep bulmuşum İlerip yılasan da Gütmesin gütme öfkeleme O aradan yıllar öttü Sevge susagan yerin Hazır baştan öptü. Parlar güme yaranı Ömürge taşlama dostum Üzülüp siygen yarını Gütmesin gütme öfkeleme O aradan ciller öttü Sevge susagan yerin hazır başkan öptü. Gütmesin gütme öfkeleme o aradan ciller öttü. Sevge susagan yerin
Bu жерде мен залда отырған барлық шибәр қызларға, ханымдарға бағышлайым. Озат Хасейнов музыкасы шибәр қызларға. Күрші қызы суға бара, шәлін қиғаш ябынып, шәл астынан қимай қарай көрмегенге салынып, суға салған басманың тар боласын білмәдім, ойнап келіп жүрген шақта яр боласын білмәдім, суға салған басманың тар боласын білмәдім, ойнап келіп жүрген шақта яр боласын білмәдім. Өтіп бара, башынан көзіп бара, кірпегінен нұрлар тама, көрсем жүрегім яна. Суға салған басманың тар боласын білмәдім, ойнап келіп жүрген шақта яр боласын білмәдім. Суға салған басманың тар боласын білмәдім, ойнап келіп жүрген шақта яр боласын білмәдім. Yol etkenlerim yok idi, daldırayken billekli, yar siygenlerim yok idi, yandırayken yürekli. Suğa salgan basmanın kar bulasını bilmedim, oynap gülüp yürgen şakta yar bulasını bilmedim. Suğa salgan basmanın kar bulasını bilmedim, oynap gülüp yürgen şakta yar bulasını bilmedim. Oynap gülüp yürgen şakta yar bulasını bilmedim. Oynap gülüp yürgen şakta yar bulasını bilmedim. Зор рахмет, қадірлі тамашашылар. Біз әлі ғанақ қына Резванның ауыл тұрындағы жырын жырлап кеттік. Ауыл тұрында біз жырларға барабызда яратабыз. Ауылда туып өскен кәдірінде. Қазір тағын ауыл тұрында бір жыр тырнағыз. Клара Болатова сөздері, Ғали Ильясов музыкасы. Ауылым тұрында жыр.
Көптен түгел біз әлі Қазан шәһәрендә Ризван Хакимовларның иҗат кичәләрен үткәреп кайттык. Анда Ризван үзенең күп кенә яңа җырларын алып барды. Хәзер сезгә Ризван Хакимовның өр яңа җырларыннан бер җыр башкарабыз. Рамил Шурагулов музыкасы, Рамил Шурагулов сүзләре «Син бит миңа тиң». Şadlığımda, sağışımda məhəbbətimsin. Yüreğimde məhəbbətim matbur jırğa ting. Yürek şırımlı dağlarga gel yanıma gel. Məhəbbətimsin, yüreğimdə məhəbbətim matbur jırğa ting. Yürek şırımlı dağlarga gel yanıma gel. Yüreğimdə məhəbbətim matbur jırğa ting. Yürek şırımlı dağlarga gel yanıma gel. Jırımlı dağlarga gel yanıma gel. Gel yanıma, gel yanıma, gel yanıma gel. Былтыргы гастрольләр вакытында шаллы композиторы Илгиз Закиров миңа берничә яңа җырын биреп калдырган иде. Хәзер сез шул җырларны сезгә берсен башкарып китәбез. Бу җыр авылда гармун тартып уйнап йөргән абзыйларга, яшь егетләргә багышлана. Әйдә әле уйнат гармуның дип атала. Üzəklərini üstün mınları şit jirlərdə yürdim yettim sımaz sağındırdı tatlar mınları. Əydəli, əydə oğlum buyulab, əydəli bir jırlab ötük. Yaş çağlarını iskə bir düşürüp uğramlarga musalıb gittik. Əydəli, əydə oğlum buyulab, əydəli bir jırlab ötük. Yaş çağlarını iskə bir düşürüp uğramlarga musalıb gittik.
sürtüp uzatıp kalırsın bizni ebiler. Eygeli eyda oğlum buyulap, eygeli bir jırlap öteyik. Yaş çoklarını izge bir düşürüp uğramlarga mutlak gidik. Eygeli eyda oğlum buyulap, eygeli bir jırlap öteyik. Yaş çoklarını izge bir düşürüp uğramlarga mutlak gidik. Eyda oğlum buyulap bizning ömren ütmegen. Biz jırlarlık yigitler biteli, bizning quyosh alinmegen. Eyda oğlum buyulap, eydeli bir jırlap öteyik. Yaş çoklarını izge bir düşürüp uğramlarga mutlak gidik. Eyda oğlum buyulap, eydeli bir jırlap öteyik. Yaş çoklarını izge bir düşürüp uğramlarga mutlak gidik. Uğramlarga mutlak gidik. Salavat Aksanov. Rahmat dostlar, rahmat. Qadrli dostlar. Hozir sahnaga chiqaruvchi kishilarni siz endi ko'pdan sog'inib, zarig'ib o'tgansizlar. Ularning chiqishlarin Boshqirdistonda gina tugul, Tataristonda ham boshqa chet өлкәләрдә buyuk tajirlik qabul etalar. Sahnada buyuk ish qaytam tugan якларыма. Моңнар кайтсын авылга. Ey Xuday, исәнлек бир. Yılama, yarsıma. Әйтмәсин авыр сүз. Hem başka бик шабжырларның авторлары. Сезнең күптәнге яраткан композиторларыгыз Нәфисә һәм Ризван Хакимовлар. Çak yolda işalar kısımlarını Akkan solar kebek mürüza Şügenlep olmuş o yollarını Akkan solar kebek mürüza Şügenlep olmuş o yollarını Nişletimsin şunday uylarını Akkan sular kebek mürüza Şügenlisi iyiydi yıllarını Akkan sular kebek mürüza Şügenlisi iyiydi yıllarını Şeşleri varmağam Baratırlık ali kızlarını Yaşlıklardı vırgıp durgan çağı Şügenler bizler yıllarını Yaşlıklardı vırgıp durgan çağı Şügenler bizler yıllarını Yaşlıklardı vırgıp durgan çağı Şügenler bizler yıllarını
Yaşlık derdi vargıp durgan çağı Jüganlar biz her yıllarda Jüganlar biz her yıllarda Jüganlar biz her yıllarda Исәнмесез, кадерле дуслар. Менә исән сау булгач, тагын сезнең белән очрашырга насыйп булды. Без моңа бик шатбыз. Әле сез туган көнгә багышлайтылган җырыбызны тыңлап беттегез. Гомер юлы дип аталды. Хәзер башкарачак җырымны мин залда утыручы барлык хатын-кызларга багышлап җырлыймын. Моның сүзләрен Татарстанда яшәүче шагыйрь язды, Василия Хәйруллин язды. Их, гармуннар уйный белсәм. Гармуннар уйный белсәм, моңлы җыр сузар идем. Моңсызларга моңнар биреп, бер җырлап узар идем. Моңсызларга моңнар биреп, бер җырлап узар идем. Эх, гармуннар уйный белсәм, телләрен басар идем. Yaşaklarını iske alıp iş oyun yasar idem. Yaşaklarını iske alıp iş oyun yasar idem. Eh, garmonlar oynay bilsem, oynap sızdırır idem. Beyuşilerden baban, uttay kızdırır idem. Beyuşilerden baban, uttay kızdırır idem. Garmunlar oynay bilsem, sizni jırlatır idem. Kalpsizlerge gönler berip, bir yılatır idem. Kalpsizlerge gönler berip, bir yılatır idem. Kalpsizlerge gönler berip, bir yılatır idem. Nafisa һәм Rizvan Hakimovlar. Зур рәхмәт, кадерле дусларым. Зур рәхмәт. Рамил Шурагул сүзләренә иҗат ителгән җырыбызны җырлап үтәбез. Үзеп ал син мине ярым. Yollarına şeşek bulub üstün, üzüp al sen yine üzüp al. Tek kaldırma yollar tuzağında, yüreğime suyu yetip sal. Seni oturmuş yazıma. İmmatırın güzel saf gülüm Biz senin şatlığın bәхете, biz yarımız seninle. Seni oturmuş yazıma. İmmatırın güzel saf gülüm Biz senin şatlığın bәхете, biz yarımız seninle. Urab etmedi beni canım, şit yaşlar kuluna taşlama. Benden şimdi kulun yağa, ömür yolun yola taşlama. Seni
yarmasın. İmadurin güzel saf gülüm. Oturmuş yazına İmadurin güzel sakları Senin şatlığın bəxtin Bizi yarımı sinire Sen oturmuş yazına İmadurin güzel sakları Senin şatlığın bəxtin Bizi yarımı sinire Sizning itibarыңызга sizga таныш булганчылыгыбызны тәкъдим итәбез. Вәли Тилембәтов сүзләре тик синнән аермасын. Yazmış çile мәхәббәтнең канатын ayırmasın. Утка салсын, суга салсын. Тик синнән ayırmasın. Bu dünyada sen olmasan kimni yaratır eydin? Şadlığı kaygı sağışımdan işik taratır eydin. Yazmış ile muhabbetini kanatın ayırmasın. Utla salsın, suğa salsın, ikisinden ayırmasın. Yazmış ile muhabbetini kanatın ayırmasın. Utla salsın, suğa salsın, ikisinden ayırmasın. Sandıqaşlar diktim olan sayrap durur idimi? Yazmış ile muhabbetinin kanatın ayırmasın. Utla salsın, suğa salsın, ikisinden ayırmasın. Olmazsan koyar süreler ile Muhabbetimle tamamlay canım üzülür ile Yazmış ile muhabbetimle kanatın ayırmasın. Utla salsın, suğa salsın, ikisinden ayırmasın. Yazmış ile muhabbetimle kanatın ayırmasın. Utla salsın, suğa salsın, ikisinden ayırmasın. Utla salsın, suğa salsın, ikisinden ayırmasın. Utla salsın, suğa salsın, ikisinden ayırmasın. Зур рәхмәт, кадерле дуслар. Залда утыручы барлык дусларыбызга багышлап җырлыйбыз бу җырыбызны. Рәмил Шурагулы сүзләре уртаклаш кешенең кайгысын. Yüzüm haşak koyar sizden
bilmeysiz көңілден не барын. Құстарға табан мен жылы сөз, башымнан ашса да өз қайғым. Bir dilim ekmekni ikiga, bölüştir dostlarım bolsunmu, qaygılar şadlıklar kelgende, öz etken dostlarım bolsunmu. Bir dilim ekmekni ikiga, bölüştir dostlarım bolsunmu, qaygılar şadlıklar kelgende, öz etken dostlarım bolsunmu. Bulutlar ortada mesele, Quyosh ışığımış olsa, Öz koyunda ufatim olsa da, Özgekten kişinin koyğısı. Bir dilim ekmekni ikiga, bölüştir dostlarım bolsunmu, qaygılar şadlıklar kelgende, öz etken şın dostlar bolsunmu. Qaygılar göz sorap yermeyler, gözlerden tanmasın kanlı yaş. Üziksin kişinin hasreti, sinanın qaygısı ortaklaş. Bir dilim ekmekni ikiga, bölüştir dostlarım bolsunmu, qaygılar şadlıklar kelgende, öz etken şın dostlar bolsunmu. Bir dilim ekmekni ikiga, bölüştir dostlarım bolsunmu, qaygılar şadlıklar kelgende, öz etken şın dostlar bolsunmu, qaygılar şadlıklar kelgende, öz etken şın dostlar bolsunmu, öz etken şın dostlar bolsunmu, öz etken şın dostlar bolsunmu. Nafisa ham Rizvan Hakimovlar. Rahmat do'stlar, rahmat. Qo'llaringizdan quvonig'iz. Mana qadrli do'stlar, mening bugun Neftekamizga kelganim sababi shu. Men umidlanib kelgan edim. Menga bugun sheshak bermasalmikan degan edim. Ha? Menga sheshak olib kelish yo'qmi? Narsa mening konsertda olib borasini bilmadingiz mana. Yari do'stlar, menga sheshka bermasangiz, menga butun narsa bersangiz yari. Men qo'shig'anda olma beralar, konfet qitalar, konfetiga yo'qdir bet. Kesatibigida narsa bor do'stlar, jallamagiz. Ona pishmoqqa qirg'ish shundan. So'ngra shuplab olaman menalarni. Mana biz sentyabr oyida Qozonda konsert berganda, sahnaga shulay bir abiy mindi dedim. Ey, babakayim, menim sheshkamda konfetimda yo'q shul. Avuldan qizima qo'noqqa kelgan edim. Men do'lim g'ayiblama. Bo'lmasa 1-2 kilo deb sıyır iti berib tushib ketdi. Qadrli do'stlar, siz ikkinchi taqir biz konsertga kelsak sheshkam yo'q ekan deb uftanib yurmagiz. Bizga ikkinchi kelganda bir chirek sut, qaymoq, varenье, свежий ekmek, et ketirsangiz bu shunga ariza. Mana biz bugun gostinitsada et taqdirib turmay sharab sharab. Mana et deganim do'stlar, men it yaratam, it bilan o'tiram. Bütün oshaganim it benim. Mana hozir qirsoq o'sa boshladi et oshag'i. Bitga qo'may qirsoqqa qona. Mana it deganim do'stlar, Mirzin Tatariston yigiti Sholladan. Mana bizning Tataristonda bek populyar bo'lib ketdi bir ekstrasens Rafik Minnaqayev degan kishi. Alo, Neftekamizga yoqlarga kelib chiqmadimi? Bek kuchli ekstrasens do'stlar. Bilimli ekstrasens deb kosmosdan tushganday. Mana shu Rafik Minnaqayev biz inshaalloh seanslar o'tgan vaqtda bir xotin qizning qirsog'ini to'lt etib qo'yib turadi ekan. 6-7 oylik bola esa da qo'yay ekan. Ayy, mana biz inshaalloh hada raddomlarda o'rinlar yo'qib silaylar. Kuni-tuni xotin qiz bola topadi. Mana shu zalda o'tirish xotin qizlarga murojaat etam. Jamoat, kimda kim 9 oy bo'yi qursoq ko'tarib yurganini shu seansga borg'iz. Momentalni babay ko'tarib qo'yasiz. Mana o babay Rafik Minnaqayevni qilmam. Sizning halal jiftingizni bo'lib o'tirgandirman. G'afur etingizni ansay olmayman endi. Mana babay degandan 1 yoshgina bola kuni-tuni atisidan, anisidan, abisidan tamli rizqlar,
матур әйберләр таптырып җыйлый икән. Бер көнне әбисе килгәндә, баласын юатырга керешкән. Эй, балакаем, үземнең дә пенсия акчам көчкә җитә, әтиеңнән нәрсә ди икән. Әнисе килгәндә, 4-5 ай зарплата алган юк, башымны катырма, арт ягына кысып кына утыр ди икән. Балалары көне-төне җылавын дәвам иткән. Бер көнне әбисе килгәндә, кабаттан оныгын юатырга керешкән. Эй, балакаем, син әле беләсеңме? Син кичкенә чакта, сине бит безгә күктән очып баручы кыйгак тырналар калдырып китте ди икән. Әнисе килгәндә, эй, балакаем, син әле беләсеңме? Син кичкенә чакта мин бакчага кәбестәгә дип чыккан идем. Син шул кәбестәшеннән килдең дә чыктың ди икән. Балалары һаман җылавын дәвам иткән. Берегезгә дә ошамыйм, берегезне дә яратмыйм. Тәгаен генә каян чыкканны белсәмме, шунда гына киреп китәр идем дигән. Менә җәмәгать мин баяда әйтеп киттем инде. Минем күрше Батизда дусмыгым яши. Бу быел хатынын Сочига курорт кызата икән. Озатыр вакытта аэропортка килгәндә, хатынына бай дигән ди. Мәдинә? Мәдинә. Беләм, син бик чибәр хатын, матур хатын. Мин сиңа яратып өйләндем. Гомерем буе яратачакмын. Слушай, Мәдинә, син Сочига барасың да бит. Син анда әрмәннәр белән яшәкләр инде. Ну, Мәдинә, син мине гафу ит. Шулай да мин үземне сиңа 2 тапкыр изменять итәргә рөхсәт бирәм дигән. Шулай иттереп хатынын курортка озаткан. Бер ай иткән, бер вакыт хатыны чәчәк аткан роза шикелле атылып кайтып кергән. Ой, Сөләйман, Сөләйшик, мин сине шундый сагынып кайттым. Ой, Мәдинә, мин дә сине сагындым. Ничек кенә ял иттең? Мине изменять иттеңме? Мен иттеңме дип, үзем кушканча инде Сөләйман иттем. Ну, ничә тапкырсың? Ничә тапкыр дип, 2 генә тапкыр Сөләйман, 2 генә тапкыр. Ну, кем белән соң? Ну, кем белән дип инде. Беренче тапкыр тегем Мәскәүдән килгән. Спартак футбол командасы. Икенче тапкыр теге местный Владикавказны принимать иттем дигән. Менә кадерле дуслар, күргәнегезчә, мин бүген концертны алып баручы буларак, ягъни мәсәлән конференция буларак. Менә мин һәр бер сәхнәгә чыккан саен үзем белән таныштырып үтәргә яратам. Әле сез минем белән танышмыйкмы? Түгелме? Ярый дуслар, танышмасагыз килеп утырмагыз. Хәзер мин сезне Маймыт кына таныштырам да киреп китәм. Монда мин үз-үземне таныштырмасам, әттә таныштырмас шулай бит. Менә кадерле тамашачылар, мин хәзер 2-3 ел сәхнәдә йөрим инде. Как менә шу сәхнәгә чыгып бастың залдан? Сөйләшә башлыйлар. Бу кызлармы кемнәрдер инде? Бу егет кайсы якныкы микән? Каян килгән икән? Ничәнче размеркә икән? Кигән киеме нинди икән? Нәрсә ашыра ята икән? Өйләнгән микән, өйләнмәгән микән? Сияркасы бар микән, сияркасы юк микән? Сөннәтле микән, сөннәтсез микән? Кадерле дуслар, буларның барысына да рәттән җавап бирә башласаң, бик хота китәр шулай бит. Менә шушы залда утыручы әби-шәби менә алай дип бит инде. Эй, менә ирек сәхнәгә чыкса, бер генә дә килешеп бетмәгән җир киләр юк. Әйтерсең Сандугач күкәйнең берсе генә аталып алып чыккандай. Әбиләр дөрес әйтәйин дуслар. Хәзер әбиләр заманы бит. Мин әбиләргә ышанам, әбиләр үземнеке. Минем кебек егетләр 70 елына бер ата. Кадерле тамашачылар, сезнең алдыгызда басып торучы, бик күп сөйләргә яратучы, акыллы һәм чибәр кызларны үзенә каратучы, Ирек Зарипов дигән оҗмах кеше үзе була инде. Шылтыр-шылтыр, ни шылтырый? Ат өстендә ыңгырчак. Без җырламый кем җырласын? Безнең самый җырларчак. Сәхнәдә кабаттан сез яратып өлгергән җырчыгыз Салават Ахсанов. Varşalarga baram eli, dostum arşa yağını da şul, dostum arşa yağında varşa sayrağan şağında
Barşalarga barılarım gül sirin işine güne sul gül sirin işin güne yanılarım güyüvelerim gelesine işin gene Giteme canıyım, giteme canıyım Valasın arşaları da sul Valasın arşaları da Unutırlık yarı tügelsin Utlarga salsalar da Unutırlık yarı tügelsin Utlarga salsalar da Mekşeşegi, mekşeşegi, mekşeşegi al güren Mekşeşegi, mekşeşegi, mekşeşegi al güren Bu yüreğimde canım nişek Sizini sulay gürem Bu yüreğimde canım nişek Sizini sulay gürem Üstüm olay disin mi Üstüm bulay disin mi Üstüm olay disin mi Üstüm bulay disin mi Üstüm sinde minim gebek yüreğim disin mi Üstüm sinde minim gebek yüreğim disin mi Yerge yaramıyla yerge yaramıy yerge yaramıyla yerge yaramıy Yangan yürek yana iken digenge paramıy Yangan yürek yana iken digenge paramıy Mekşeşegi, mekşeşegi, mekşeşegi al güren Mekşeşegi, mekşeşegi, mekşeşegi al güren Bu yüreğimde canım nişek Sizini sulay gürem Bu yüreğimde canım nişek Sizini sulay gürem Bu yüreğimde canım nişek Sizini sulay gürem Sizini sulay gürem Sizini sulay gürem düşersin Yalnızda yaş yüreklerin Sikerip sularına düşer
eskilerin. Diyek havalarının başında tutarıp uyular uyuladım. Tutarıp uyular için üsüken iken uyularım. Tutarıp uyular için üsüken iken uyularım. Qaysı yoqqa ışasın dip qırqazından sıradım. Ula qışqırıp cavab berdi, men oturib çıladım. Ula qışqırıp cavab berdi, men oturib çıladım. Qapqazın çıqqanda tüyterildi tumanlar. Dünya həlin bilib olmay qaldılığız tuğanlar. Dünya həlin bilib olmay qaldılığız tuğanlar. Salavat Aksanov. Aksanov Salavat. Salavat, bu alqışlar sana. Davay bir Neftekamsk'a gelip elakkaşsızlar. Zor rahmet qadrli tomoshabinlar. Rahmat dostlar, rahmat. Bek esi bugün dostlar. Kızlar jırlay. Kızlar jırlay. Kızlar jırı sağışlı. Kızlar jırına salıngan yazmışlarının yalgışı. Kızlar jırlay. Kızlar jırlay. Kızlar jırı qanatlı. Kızlar jırı güngüldägi sağışlarını taratırday. Sizge radyo hem televideniye yaşa tanış bolgan Respublikabızның yaş estrada jırşысы Flora Mustafina. Başalığız. Әлфия Кырымгужина шигыренә Ризван Хакимов язган җыр кирфегемне яшьләр тибрәндерде. Кирфегемне яшьләр тибрәндерде. Сагышларга чумып көткәндә Үзем булдым ғарур, үндәшмәдем. Яннарымнан үтеп киткәндә Үзем булдым ғарур, үндәшмәдем. Яннарымнан үтеп киткәндә Юк, üzülüp синең күзгә бакмам, таң шәфәгы булып янмасам, ак төн буе күзен ачкан мәлендә, якты көнем булып яналсам, ак төн буе күзен ачкан мәлендә, якты көнем булып яналсам. Кил
yazığı irtələrdə Taң şəfəği bulub yanalsam Şişmədən saf yatdı hislərimə İzgi muğnar üstü olalsam Şişmədən saf yatdı hislərimə İzgi muğnar üstü olalsam Kilsin miңа әгәр yanalsam İzgi muğnar üstü olalsam Рәхмәт. Хәзер барыгызга да яхшы таныш җыр, халык сүзләренә Инсаф Хәбибуллин язган җырны башкарам. Мин сине яратам. Синең кара кашларың, синең кара күзләрең, синең ягымлы сүзләрең, янна минем йөзләрем. Синең кара кашларың, синең кара күзләрең, синең ягымлы сүзләрең, янна минем йөзләрем. Мин сине яратам, яратам, яратам. Мин сине барыбер үземә каратам. Мин сине яратам, яратам, яратам. Мин сине барыбер үземә каратам. Сандуғашның күрсәң иде юлга тезелгәннәрен бер кем белмәй үзәгемнең нигә üzülгәннәрен Сандуғашның күрсәң иде юлга тезелгәннәрен бер кем белмәй үзәгемнең нигә üzülгәннәрен Мин сине яратам бит, яратам, яратам. Мин сине барыбер үземә каратам. Мин сине яратам, яратам, яратам. Мин сине барыбер үземә каратам. Алма бакчасына керем, таныш сукмактан үтәм. Сине көтәм, сабыр итәм, кирәкми миңа бүтән. Алма бакчасына керем, таныш сукмактан үтәм. Сине көтәм, сабыр итәм, кирәкми миңа бүтән. Мин сине яратам, яратам, яратам. Мин сине барыбер үземә каратам. Мин сине яратам, яратам, яратам. Мин сине барыбер үземә каратам. Үземә каратам, үземә каратам. Каратам, яратам бит, каратам. Рәхмәт. Вәлид Илембәтов шигыренә Нәфисә Хәкимова язган җыр Яшьлек белән хушлашу. Мәхәббәтем кала йөрәгә яра, йөрәккәем һаман янармы. Яшьлек үтеп бара, күңелләрдә яра, гомерлеккә шулай калырмы?
yatlarını dik muğunları başka meni sağış basa yüreğini şefsizsin yatlarını yaşlı kütüp bara yüreğe yara hayallarını yazmış özgertdi ötelmişe kalgan vəgdələri yalğan şularını da bize özəkni Flora Mustafina. Зор рәхмәт. Хәзер яңгырайчак җыр залда утырган барлык әнкәйләргә багышлана. Римма Кусимов шигыренә Резван Хакимов язган җыр «Ачуланма, әнкәй». Aşulana durgansındır inide yazmadın deyip mina jırları aşulanma enkey aşulanma jırlar yazmıysın deyip patlarga senin eşin imin muğla jırlar
Зор рәхмәт. Хәзер сезнең игътибарга Роберт Тимербаев язган җырны тәкъдим итәбез. Ак каеннар. Мин сиңа киләм, каеннар аша. Кояш нурыннан сукмагы төшкән, яратып киләм, җанатып киләм. Каеннар сиңа охшаган икән, мин әйтеп куйдым ак каеннарга. Әгәр күрсәгез юл ачыкканын, күрсәтегез дип туры юлларны. Адашмасын дип минем дускаем, мин әйтеп куйдым ак каеннарга. Әгәр күрсәгез юл ачыкканын, күрсәтегез дип туры юлларны. Адашмасын дип минем дускаем. Синең аклыгың, күңел сафлыгың саклый мине яза юллардан. Юлларым урау озын булса да, мин сиңа барам, көткәч адашма. Мин әйтеп куйдым ак каеннарга. Әгәр күрсәгез юл ачыкканын, күрсәтегез дип туры юлларны. Адашмасын дип минем дускаем, мин әйтеп куйдым ак каеннарга. Әгәр күрсәгез юл ачыкканын, күрсәтегез дип туры юлларны. Адашмасын дип минем дускаем. Сиңа кил, каеннар аша, кояш нурыннан сукмагы төшкән, яратып киләм, җанатып киләм. Каеннар сиңа охшаган икән, мин әйтеп куйдым ак каеннарга. Әгәр күрсәгез юл ачыкканын, күрсәтегез дип туры юлларны. Адашмасын дип минем дускаем, мин әйтеп куйдым ак каеннарга. Әгәр күрсәгез юл ачыкканын, күрсәтегез дип туры юлларны. Адашмасын дип минем дускаем, күрсәтегез дип туры юлларны. Адашмасын дип минем дускаем, адашмасын дип минем дускаем, адашмасын дип минем дускаем. Зор рәхмәт. Илдар Юзефның «Гашыйклар тау» спектакленнән яшь героиня Мөнирә җыры. Васим Әхмәтшин музыкасы «Адаштым». Кар урманга барган идем, йөри-йөри адаштым. Сине күргәч, телсез калдым.
indy, barmam adaşmam indy. Seni күргәч, адаштым бит, бүтән алдаşmam indy. Hey hey hey, hey hey hey, hey hey hey, hey 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 hey, hey 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 hey, hey 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 hey. Au, sen kayda? Hey 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 hey, hey 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 hey, hey 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 hey, hey 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 hey. Flora Mustafina. Flora Mustafina. Kileştirip жүрүлөр, ha? Bu artist halkı mineten bir işleri çıktı indi. İşleri bulmağına göre rahatlanıp jırlap yiyip jürüylер. Әллә жеңгеңізді танымай тұрасыз ба? Сәкинә минем исемем, Сәкинә. Фирмада даяр кылып эшлейм. Шуны әйтәм әле дускайларым. Гомеренә кеше сөйләмәдем. Кеше сөйләмәдем. Гайбәт шашып бирмәдем. Сөйләгән теге түбәнеш Мәрфуга сенә бирсен. Мәрфуганы әйтәм әле. Кеше сөйләр рәткәләре бармы сиңа, а? Үзенең 23 яшьлек кызын белсен. Киеп, кырып, кияүгә чыга алмайчы тилнер ятады. Аллага шөкер 23 яшында 6 елга барып кайттым. Бардым да кайттым. Эй, рәхәт икән барып кайтулары. Дөньясын не үкретек җирәсең. Әле ишетә дускайларым тегем Камбәрәне әйтәм әле. Бер көннәрне Камбәрәне кайнасы шиләп киткән дә Камбәрә кайнасына сорый. Кайнакәе, алтын кайым, үлем теккә дигән 20 мең акчаны кая яшерин дип сораган. Намуссыз. Скряга. Нахал. Кайнасы яткан җиреннән 2 генә барман күтәрә икән дә. Төшереп җибәрә икән. 2 генә бармакны күтәрә икән дә. Төшереп җибәрә икән. Бер атнада үтмәгәндәй, кайнасы тирлеп чыккандай. Камбәрә кайнасына сорый. Кайнакәем, алтын кайым, үлем теккә дигән 20 мең акчаны кая яшерин дип сорагач 2 генә бармагына күрсәттең. Ул нәрсә 20 мең түгел, 200 мең дип сорагандай. Юк, киленкәем. Ул вакытта 2 бармагымны күтәреп, өчесенә тыгып күкеш күрсәтергә хәлем җитмәде дигәндәй. Ул Камбәрәгә нәрсәгә кирәк 20 мең акча? Балай да алтынга күмелеп кашык килер. Йөри инде. Гире бер институтны, 2 складны, 3 универмагны бетерде бит. Ишетмәдә дускайларым, шул Камбәрәне бер көннәрне магазин төбендә аракы сатып торган җирдә тотканнар. Тотып талганнар. Камбәрә бер яшь кына сержантны кочаклап талган. Кыткарыгыз, милиция изнасилили дип җиргә дәвган. 2 секундта үтмәгән, бер милиция да калмаган. Куркытырсың мине милиция белән генә. Мен сержанты түгел, генералны кочаклар идем әле ләксә. Әле иптәшкәйләрем сез тегем Тыкырык Гөлнисаны беләсезме? Акылга бер ки. Бер көн шул Гөлниса килене белән бәрәңге бакчасында бәрәңге күмеп йөри. Бәй, киленнең бәбәйләр вакыты җиткәндәй. Гөлниса киленне әйтә. Бар инде килекәем, бар. Тизрәк кирип бәбәйләргә чыгып күмеп бетерсен дип әйтә. Әле ишетмәдә дускайларым теге түбәнечнеке, Тәкә Хәйрулласының кырткасы Хөсни Камал карчыкта урам тотырып рәхәтләнеп инешенә бирде. Менә Сәкинә дип әйтә. 6 елның башына җитте инде. 6нчысы да Сәкинәнең улман икән дип әйтә.
тегелейді бұлай, Сәкине бала кетірмей екен деп айтады. Жүрі бет қарайыз. Бір күнәрні, орталып еш өтмәсі мен айылап келген. Сәкине кейім, өтті ғымар келерім келем білен дей. Сыңын нәрсе жетпейінді қысты камалтай мен етен сеңа. 80 яшың білен барасың бейт. Деспекейін отардып түрдәгіне отыр, неге келен текшіре берейсің? Текшірмәсің мен Сәкине кейім, ойлап қаралы дейіп. Өткен атнаны, Ташкенттағы қызына пасыл қылған емдей. Балақайым, күлмәклі сестағықлар жібергендей. Кешегіне келіні мені мысқыл етіп, мен атыға еш қыздар кебере тұрған, мені юбка тігіп бергендей. Қысны камалтай мен еттім, келінмей оғышын. Мә, сауағым термейтім тігіңірге өзімнің бір күлмәклік сестағын өріп шығар жібердім. Оқымаған Құр'аннары, оқымаған дұғалары қалмады. Әзірәңі мен атып қалдым әлі. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالعظيم اللهم صل على سيدنا سواد علي محمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم جيت قصدك كمال تيمين تبارك ربي Şolay ettirip, tege qaşıqdan o aldap yıldap çıqarı жібердім. Erdegеннен достайларым. Bir neftekamızga kelibelakka söyleyeyim endi. Ish bulay bo'ldi. 10 klassa bitirgan zaman edi. Әткемен кеймен айттым. Тыңлаңыздар менің сөзімді. Мен бір қада кетмеймін. Ауылда ғана қалам. Күйеуге шығам. Балалар үстіре мен айттым. Не какой күйеу дей? Әткем айта. Только дей институтқа кіресің дей. Қойдайын дейіп тәшкелерім ол вақытта институт қойғылары. Башта тауық мейда yok. Күшке школдан үшлілгілер қойып шығарып жіберділер. Нашылада достайларым, әткейім мені бір сарық түшкәсі білен ауыл құжалығы институтына еді ташлады. Павлатоғына. Оқып шықтым, 5 жыл тырна алып. Өзіне күрі қызыл диплом алып қайттым. Әткейім екі бош құмартаба барған еді. Дипломның қызылын беріп қайтардылар. Мен қойттым да солай дипломны көтеріп колхоз председателіне кеттім. Сол қайым, қарайым да тағы бір қарап қойам. Бек жалқы бітәрісі мен адай. Осым ейтім, нәрсе жалқы? Қолымда дипломым бар. Үш берсәгіз мен етім бүгіннен ашпашар ендеймін. Башларсың да дей. Қарайым атып қайым. Қазір бет ауылда агрономның пачеті бітті дей. Давай сылы қайым, тыңлар еті менің сөзімді. Бұл қызыл дипломыңны жоққа әрәм деп атқырма. Мен саған міне деген іш табам. Давай фермаға, сауышы болып ішқа келдей. Мен не, қожа қадар қожа еткіштің ладым енді. Деп бұлламнайдай арқылап кеттім. Бардым шылай бірінші күнні фермаға. Группа болып берділер. Бардым да шылай бірінші күнні мұңлана ғына. Жырлай ғына сиырлар сауып отырам. Сағынам дуслары, сағынам дуслар, сағынам туғаны илекейіні шылы, сағынам туғаны İlekey bileni birgeley sağnama yeşilisil. Şol vakit birev kelip benim bilimden kısıp kuşaklap tutup olmasın mı? Ortamdan qarasam біздің за ферма ғалим жанабазы басып тұра. Обзым етем не ішлейсіз? Қышқырма, кіші мазар көрмегенде біріңнен ішке білім тұтайым әлі дей. Обзым етем, жоқ, мен етем мен ұялам, мен қиын деймін. Ұялма бағар кейін, қарайлы. Передовой боласын келмейме дей. Бей обзым етем, бек келеді беті. Ол бет менен зависит түгіл, сиырлардан зависит мен етем.
Жоқ, бақыркайым, сен әлі бір ebed аламайсың, фермада бір ішіне кірішесің, барысы да менен завис етті. Осы метен бек қызық екен. Нешігінде сен завис ет? Әлі сіз де сүт бересіз ме? Ғарығымнан еттешкейлерім, бұл халіне қайтып өзі біздің көрші Ғалима апаға сөйледім. Ғалима апақайым мен айтам, бүгін бірінші күні фермада сиырлар сауып отырғанда, Ғалимжан абзы келіп, белімнен қысып, құшақлап, тұтып алды деймін. Шуның үшін келені бересің ме? Құшақласын, тұтсын, өпсін. Ғалимжан абзың бетіне шәлік кіші, өшісіп келеніңіне берірсің, передовой боларсың, қолынан ішқындырма бір өктей. Мен өз қаларым, Ғалима апаны сөзін тыңладым енді. Передовойда ярқы болдым да кеттім. Қая кеттіген мен айттым. Міне ерсізгіне тұрып қалдым. Шкафтағы дипломнан құшақылып жатып, бала табып баламын, жылы қойнада көрмегеш. Міне жан кешекелерім бір күндерді, өзіміздің Қазанда, Татарстан Ешті редакциясына кіріп, 20 мың ақшамны төлеп, білдірілеріп шықтым. Симпатичный бір хатын мен айттым. Оштып шырғасыда, бейлеу бойынша 5 разряд, міне деген ерге болдықты деп, білдірілерген едім. Әлі досқайларым білдіру басы шықмады. Міне бүгін сіздің еқлара келіп шыққаш, башауды өрейім. Нешлеп мен айтам, мен Қазан қадар Қазандардан 20 мың ақшаларын тұздырып, редакциялар аша ириза берірге. Бәлки, сіздің нефтекамыз еқларында бардыр, а? Ялғыз егеттер көрмей ме? Шарт деймін, рәткелер болса қартабайларда ярай. Нәрсе? Фигурың дейсің ба? Әлі фигурым келешмей ме? Аллаға шүкір жан кішекейлерім. Бірде тігіндегі бұнда ирлердің зарланғаны өзімін ақтап қатыралар. Фигурым бі келешкен дейлер. Келешмәсік мені досқайларым, итальянский колготкаларына жүрейін бет. Досқайларым әйтірген қамын. Үшінші күн, төбән ұшқа мағазинға деп шыққан едім. Күшілеп қайтардылар. Күшілер. Үшінші күн күшілеп қайтардылар. Кеше күшілеп қайтардылар. Ертеге таға барам әлі. Шол ұшқа түстен енді сол ұшып қаршықлары, қатынар, күшілеп шейшірі жібәрелер енді. Досқайларым сиесі сөз көп, әлі бит әлімін өзіміздің ауылда, яшылар білән тептіріп, клубта бию тоғырын дерейім. Бірәр биюімне бию күшәтпейм бі? Ә? Қай менің қармынша? Давай бір нефтекамызға келбелік кәш, сыздыр баш керскеңна.
Ирек Зарипов. Ирек Зарипов. Ук sizlerge жылы берсин, жылы берсин минем жырым. Дус һәм иптәш ялгызларга булсын иде минем жырым. Канатсызга канат куйсын, канат куйсын минем жырым. Гашыкларны йолдызларга алып менсен минем жырым ди композитор Ризван Хакимов. Кояш кебек нурлы, сандуғаштай жырлы, изгіліктер толы көңілім. Bir шиматы тұрмыш, мен өтенем жазмыш, тик сұрамым аның жеңілім. Айырмашы язмыш айырма, ұшар қанатыларны қайырма. Бір-біріміз үшін туған бар, тик бақытқа генә алым бар. Айырмашы язмыш айырма, ұшар қанатыларны қайырма. Бір-біріміз үшін туған бар, тик бақытқа генә алым бар. Назлы татлы ярым, үзіме тең барым, тиксің генә ұшар қанатым. Сөйіп, сөйліп, сүйініп, мен бақытлы дейіп, яшар үшін сені яраттым. Айырмашы язмыш айырма, ұшар қанатыларны қайырма. Бір-біріміз үшін туған бар, тик бақытқа генә алым бар. Айырмашы язмыш айырма, ұшар қанатыларны қайырма. Бір-біріміз үшін туған бар, тик бақытқа генә алым бар. Айырмашы язмыш. Назлы татлы ярым, үзіме тең барым, тиксің генә ұшар қанатым. Сөйіп, сөйліп, сүйініп, мен бақытлы дейіп, яшар үшін сені яраттым. Айырмашы язмыш айырма, ұшар қанатыларны қайырма.
Bir-birimiz üçün tuğan par, dik bäxetge gene alım bar. Ayırmaşı yazmış ayırma, uçar kanatlarını kayırma. Bir-birimiz üçün tuğan par, dik bäxetge gene alım bar. Dik bäxetge gene alım bar. Dik bäxetge gene alım bar. Ayırmaşı yazmış ayırma. Әлі сіз Анвария Иватова сөздеріне жазылған өр-яңа жырымны тыңлап өттіңіз. Айырмашы yazmış деп аталды. Таңда үзілген шешкелер пьесасына жазылған бір жырымны тәқдим етем. Кешір мені. Kişer mine eğer gözlerimde Siyu şatıqıları görmesen Şimdi durgan nefis şeşikelerden Senin üçün taşlar örmesen Kişer mine eğer ümitlenip Kütüken şakalarında gülmesen Suyuğunun sünmez kıyaş gibi Kaynar ikenligin sizmesen Kişer mine eğer ümitlenip Kütüken şakalarında gülmesen Suyuğunun sünmez kıyaş gibi Kaynar ikenligin sizmesen Azapların aldında min Şekisiz gayiplemin anlayman Lakin geçer mine eşigine de Yüreğime buyura almayman Geçer mine eğer ümitlenip Kütüken şakalarında gülmesen Suyuğunun sünmez kıyaş gibi Kaynar ikenligin sizmesen Kütüken şakalarında gülmesen Suyuğunun sünmez kıyaş gibi
sizemezsem. Kişer meni eğer ümitlenip, kütüken şaklarında girmesem. Suyuğumның sünmez kıyaş gibi kaynar ikenligin sizemezsem. Kaynar ikenligin sizemezsem. Kaynar ikenligin sizemezsem. Kişer meni, kişer. Zor rahmat, qadrli dostlar. Zor rahmat. Valid Ilimbatov so'zlarini yozilgan tag'in da bir jirimni boshqarib o'tam. U sog'indim erkam. Ellek bilir yollarını akarlar qatladımı. Ellek көңілдің boranday yarsıған şaklarımı. Yüreğimde dağıl kaldı Әтішта буран өткен Күттім зарығып күтім Оу, сағындым еркем Yüreğimde dağıl kaldı Әтішта буран өткен Күттім зарығып күтім Оу, сағындым еркем Әллә сен білмейсің мекен Нешік сағынғанымны Әллә ике ol шатында Аптырышта қалдыңмы Yüreğimde dağıl қалды Әтішта буран өткен Күттім зарғып күтім Оу, сағындым еркем Әллә қалдыңмы адашып Язмышың yıllarında Әллә ятларның мұңымы Yüreğim қоларында Yüreğimde dağıl қалды Әтішта буран өткен Күттім зарғып күтім Оу, сағындым еркем Yüreğimde dağıl қалды Әтішта буран өткен Күттім зарғып күтім Оу, сағындым еркем Күттім зарғып күтім Оу, сағындым еркем Оу, сағындым еркем Оу, сағындым еркем Рахмат достар. Афган соғышы ветерандарына бағыштап жазылған бір жырымны башқарып өтем. Аның сөздерінде 4 жыл ярым жыл соғышта бүтін яшьлеген өткерген жігітіміз жазған еді. Йылда Шарипов сөздеріне жазылған жыр. Түшлерім әкірі Кандагар. Залда отырған барлық Афган соғышы ветерандарына бағыштап жүрді. Bitevinde yıllar ötken Әлі қамансызлы yaralar
Süygenlerin güde tuğra kızlar, Evların güde analar, Üssü fenjili yazmışlarını, Ütü kaldı yaralar, Düşlerime göre kahar soğar, Düşlerime göre kandagar. Üssü fenjili yazmışlarını, Ütü kaldı yaralar, Düşlerime göre kahar soğar, Düşlerime göre kandagar. Әлі бізге бар 19 яш, Тышта матур, тышта ямлы яз, Құрғаш яңғырлары яуып өте, Көклерсің көклер шалта яз, Үсі фәнжелі yazmışlarını, Ütü қалды yaralar, Düşlerime göre kahar soğar, Düşlerime göre kandagar. Süygenlerin güde tuğra kızlar, Evların güde analar, Üssü fenjili yazmışlarını, Ütü kaldı yaralar, Düşlerime göre kahar soğar, Düşlerime göre kandagar. Üssü fenjili yazmışlarını, Ütü kaldı yaralar, Düşlerime göre kahar soğar, Düşlerime göre kandagar. Düşlerime göre kandagar. Düşlerime göre kandagar. Düşlerime göre kandagar. Kandagar. Зор рахмат, қадірлі достар. Сіздің барыңызға да исәнлік, саулық тілеп, Рамил Шурагул сөздеріне жазылған жырымызды башқарабыз. И Құдай исәнлік бер. Кішіге ғұмырлар бирелер, Мың түгел бары тек біргені, Бұлымынан түшірмем мен сені, Жанайым түшірмем өмірге, Мен сені ташламам мәңгіге, мәңгіге, Шулаша yazmışlar улыма, Ташламам бір қашам, бір пайда бергімге, Құдай исәнлік берсін бізге. Ташламам бір қашам, бір пайда бергімге, Құдай исәнлік берсін бізге. Тұрмыш ясылары, Әвалда салқаны парлары, Мен сені шөтілем
kaldırmam. Canıyım unutma min barın. Min seni taşlamam мәңгеге, мәңгеге. Şulaşa yazmışlar ulama. Taşlamam bir paşan, bir fayda berkemge. Xudoy isanlik bersin bizga. Birbirler sindemin Kaygıda şanlıkta gelurda Yürekler мәңгеге leylengen Muhabbet мәңгелік табышыma Min seni taşlamam мәңгеге, мәңгеге Şulaşa yazmışlar ulama. Taşlamam bir paşam, bir fayda berkemge. Xudoy isanlik bersin bizga. Baxtli bo'lurga kelganmiz bu yerga. Xudoy isanlik bersin bizga. Xudoy isanlik bersin bizga. Xudoy isanlik bersin bizga. Ey Xudoy Saksız genzayağa Ütmesin ömür İsten biz yaşayız biz Allah'a şükür İsten biz yaşayız biz Allah'a şükür Şatlık bilen, kaygı bilen Bu ömür öter Biz birge şonsı şatlık Allah'a şükür Biz birge şonsı şatlık Allah'a şükür Sayrar biz Ütkençe ömür İsten biz jarlayız biz Allah'a şükür İsten biz jarlayız biz Allah'a şükür Allah'a şükür Biz birge şonsı şatlık Allah'a şükür Allah'a şükür Allah'a şükür Kadirli dostlar, kadirli tamaşaçılar, jürmünga gaşık bolgan Neftekana tamaşaçılары. Mine kızganışa karşı sizden bilen sabırlaşı minutlarda kelip жетті. Sizden bilen kusaşalar, Ufa şehri, Balık Vara Көп Tarmaklı Planeta konserini karşında uyuşkan
Nafisa һәм Ризван Хакимовлар җитәкчелегендәге татар эстрада группасы. Һәм дә сезнең белән хушлашалар. Безнең талантлы музыкантларыбызның берсе синтезаторда Альберт Муфазалов, Уфа шәһәре. Республикабызның яшь эстрада җырчысы, Кушнаренко районы кызы Флүрә Мустафина. Орта Азия һәм Казакстан якларында булып үткән җыр конкурслары, Татар җыры 93 халыкара конкурсы лауреаты, Брай районы егете Салават Ахсанов. Менә инде алар дуслар. Йөрәкләрдән узылып чыккан сихри моңнар тудыручы композиторлар. Һәм бүген яңгыраган җырларның авторлары. Дүртөйле районында туып үсеп, бүгенге көндә Уфа шәһәрендә яшәп иҗат итүче сезнең яраткан композиторларыгыз Нәфисә һәм Ризван Хакимовлар. Бүгінгі концертыбызны алып барды. Сезнең күңелләрегезне күтәрде эстрада конкурслары лауреаты, Бүздәк районында туып үскән Чаллы егете Ирек Зарипов. Рәхмәт сезгә, изге күңелегез өчен. Рәхмәт сезгә, безне шулай хөрмәт итеп килгәнегез өчен. Безне шундый зур алкышлар белән сөендергәнегез өчен. Аллаһ Тәгалә сезне үзе шулай сөендерсен. Сау булыгыз дуслар. Киләсе очрашуларга кадәр без сезне яратабыз.